ባለችን ዱንያ ላይ 63 ዓመት 23 ዓመት 40 ዓመት ማንንም ልትኖር ትችላለህ አይታወቅም ነገር ግን ባለ እድሜ ላይ የአላህን ሪሳላ አስተላልፍ በልጉ አኒ ወለው አያ አንዲትም ብትሆን ነገር አድርሱ ነው የተባለው ይሄ ሌላ ጉዳይ አይደለም ነደረ አላሁ ምራን ሰሚዐ መቃለቲ ፈወዓሃ ፈአዳሃ ከማ ሰሚዐ አላህ ፊቱ ኑር ያርጓሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሰማት ሳይጨምር ሳይቀንስ ለኡመቴ ሐዲሶችን ያስተላለፈ አላህ ፊቱ ኑር ያርጓሉ ይሄ እኮ ጉዳያችን እኮ የኛ ጉዳይ አይደለም የአላህ ጉዳይ ነው ሐቢቢ ልታስቆም ብትሞክር ወላሂ ብትጣለው ከአላህ ጋር ነው ከኛ ጋር አይደለም ስለዚህ ባጭርና ባጭር ጉዳይ ይህ ዳዕዋ መቼም አይቆምም ኢንሻአላህ እኔ በሞት ወንድሜን ተካሉ እኔ በሞት መቶ ወንድሞቼን ተካሉ ሐቢቢ ኢንሻአላህ በማስፈራራት አታስቆመኝ الله وبركاته إيتوني ميديا كان راتي إيا أولتن أجفدا كان أوفتا أمانتي أوفتني أمانتي إنفكاني يا ور أوفي هم بيكني إسنين غافي مسلم نغافتو إسن آرسي من برمسا على تماليف صلاة نور أركي تجدني براتون نغافنان كان إسن آرسي أجفدا بيا إثيوبيا سنة كيستي مالي في غويا كدامي في غويا سنبتا قفا مني برنوتا شوفام guyyaa qidamee fi guyyaa sanbataa namoota amantaa islaamaa ala ordofantu beete kiristaanii yookaan cheerchii dhaqu sababa kanaadha tokko dhoskaa biraa hin qabu muslimni hinatu muslimni hin kijibu muslimni farshoo hin dhugu muslimni hin sagagaalu muslimni nama nagayaa hin ajjeesu muslimni ollaa isaa hin jeequ muslimni ajaja maatii isaa fudhatee gargaara muslimni xiqqaa fi guddaa dubartootaa fi qaama dadhabdoota haalaa fi amala gaariidhaan simata muslimni ilmaan namaa ta'ee bineensotaa fi mukkeen hin miidhu muslimni jaartii isaa jaalala kanaaf ilmaan isaatis ni tajaajila hanga lubbuun jirutti kan kana nu barsiise eenyu ni beektanii inni muhammadi sallallahu